Subuh menyapa, mentari belum muncul. Senyap seketika, alam pun bergemuruh. Tak ada tanda, tiada isyarat datang. Gelombang membisu, menjadi badai mencekam. Aceh bersaksi, lautan jadi saksi. Air bah menghantam, tak terhindarkan lagi. Allahu Akbar, di bibir yang terucap, di puing harapan, iman takkan lenyap. Ini ujian dari Rabb semesta alam, tanganmu ya Allah